Usioito. Yes. Banyari gotabautisha. Oh, yes. Ekero robisi, ekero tayobisi. Muna bono, igonde umwemsewe wadibeno. Yes. Yaba ibeno, ase manifesto, nabatebeti nimboli mheshimiwa Zairi Janda, tolos KMTs. Oh, yes. Na KMTs igere ya national. All right. Wikan kolegasi no mheshimiwa Zairi Janda, egera boli national, inyikira ni chira chiria. Ebe muri nere na bebe se kubagani. Chibese chiga tari to chibwate bune family. None chibese chiga no na bakugenda State House. Nebiroge bibikogera. Kwanya usino mugaba no chire State House. Na bebe se go delay go che county. Yes. Utagetie sabu ingia na be go delay. Nchino mu MC ibeno, we can colleague sino mugaba na Simbarat. Because ama chi project chiga tokobeka we ke county chi approve no monto kulingana na constitution ya Kenya umuntu tente chi project ya kisi county no mugabana umanye ko ngaineka osoke igo turakorera abantu magenderera ari kwachete twasebani ya second care. Yes. Ntubwate judgment ibere Steve Arika buno umuntu nani ntubwate Steve Arika buno mu MCA ikine kyoba gusiba wende ku understand Steve Arika buno umuntu nabango teba ndenkule matiang buyeka kirase lakini Steve Arika buno mu MCA wika balance tokolegasi nabantu barobisi. Yes. One nyende gukaninga tintageti mheshimiwa wose Janda bono ika tintageti omugabana judgment ngo ikire ngo tegwa nkigwa kolete tingo chako tebe abantu baibe no ngumaite nchipuna liri mwanta bati ntigane na Janda ntigane na Simba ntigane na Ruto bono magenda na kiata kolete ki atachete tuise go church Simba ratu no muntu na Simba ratu ne gabana nagi tuise go itobote. Oh, yes. Abantu ntunye kubika nibitina dunye kubika ndamwa turandi omolembe because at the end abagusibo kabakwanire batagete umwana wito. Oh, yes. As far as tokunya go prepare umwana wito kocha entu katonyare kunya we prepare. Oh, yes.